که همه کسا خوب صحت سلامت و سربلند هم باشه. امروز دیم 5 اکتبر روز زبان و روز زادروزی امام علی رحمان. البته که به مناسبت زبان تاجیکی، این زبان تاجیکی بگیم از ازالها بود. خیر یک روز دادیان، مخصوصی روز درجدنی دادیان، درجدنی زبان تاجیکی. برای همه مردم ها تبریک میکنیم با درجدنی زبان قد. اما من امام علی را تبریک کردنی هستم. امام علی را واقعا امام علی رحمان زادروز تولد مبارک باشه. 52 سال تولد شده بود. برای تو از این دنیا میخواستگی چیزم تنها یک چیز است، عمر دراز. میگیم که بیشتر عمر دراز بینی. نمیدونم 150 ساله شوی، 100 ساله شوی. سبب که تو همون تلخی های زندگی را هم ببینی. اون روزی که به سر مردم آورده باید تو او را ببینی. مردن گریخته رفتن این نامردی است امام علی رحمان. خیلی که در آلمان، در برلین که شرمنده شدی، در فرانسه شرمنده شدی، در چخیه شرمنده شدی، در مسکو شرمنده شدی و ما میخواهیم که تو عمر دراز بینی و همون شرمنده شدن بگیری. و سبب خواستن عمر درازی من این است که خودت همو یک نمک انقلاب به چشم میگونده. تو ببینی شور است یا که نرمال، همون روز را ببینی. برای همو با تو عمر دراز میخواهیم. تو انقلاب زنده باشی. انا دائما شرمنده بین مردم باشی. بعضی شرمندگی ها هست از اون دیده انسان مردنش بهتر است. بعضی شرمندگی ها و هم خیلی شرمندگی ها که دتا شده ایستاده است از این مردنت بهتر است. نه که عموما من از خداوند نمیخوام که خدا جانی تو را بگیره. من میخوام تو بیستی، من میخوام تو شرمنده شیدن بگیری. دائما شرمنده باشی. برای همین من اصل بگیم که مردن خطا نمیخوام. برای همین با تو دائما من عمر دراز طلب میکنم که امام علی رحمان عمر دراز باشه، دراز باشه. چقدر عمر دراز باشه همون قدر تو شرمنده وار هستی و در همه جا دائما کسلی باشی، علتی باشی، سلامت نباشی. که عمر دراز علتی باشی، درد بکشی، عذاب بکشی دائما. و ترا دائما نخیر پینهان کده بگیرم بگردن، مثل همون دختر بریم تای چادر بگیرم بگردانند. یکی از شرمنده ترین های روی دنیا باید باشه. من گفتگی هستم که روزش میشوه نامی تو را ما با گه می نویسیم. من می نویسم میره، من وعده دادگی در خیلی تنهای دیوال ده که تنهای دیوالی پسال استواد ده نام تاکو با گه می نویسم. با گه که در تاریخ باید نامی تو با گه نوشته شود، نه اینکه با یگان روچکا. حقلا روچکا را رنگش حیف است برای تو که
номитра дар таърих навишта шуд. барои ҳамун Эмомалӣ Раҳмон умро дароз боша братишка, яке саломат набошӣ, доимо дард бинӣ, ғам бинӣ ва он ғаме ки миллата доди, ҳамин ғама то агар набинӣ аз ин дунё нарай. Он дарде ки доди ба ин миллат, ҳамун дардор агар то худат набинӣ аз ин дунё нарай. ҳамин обои чишми ҳамин модаро, обои чишми кӯдако, бепадаришон, бесветишон, беовишон, ҳамин рӯзҳоро ҳамаша бояд ту бибинӣ. Эмомалӣ Раҳмон барои ҳамон ба зодрӯзи табрик ба ту бигем умри дароз мехоҳам. Эмомалӣ хеле худо умрта дароз кунад. ва рӯзи забон барои ҳаматон, денраждени забонтон муборак боша. имрӯз бо ид будааст. Ба ҳар ҳол ина мо ҳам омадем дар конфронс, мебинем ки касе дар ин аз тарафи ҳукумат омадааст ё наомадааст ва маълумот омадааст ки виза гирифтан аз Қозоқистон, аммо бигем ки ҳоле чӣ набуд, дигар дальше шоли наомадааст, куҷо мераванд, чӣ кор мекунанд. мо аз яки шармандатарин ҳукумати рӯи дунё сохтори Эмомалиро мекунем. ман бояд як баромад дар бораи терроризм, экстремизм бояд як баромад дошта бошам дар инҷа ва кӯшиш мекунем ки бу баромада чӣ кор кунем, баромад кунем агар имкон шавад. дигар дӯстои азизам саломат бошед. дар софотел дар инҷа бигем ки чӣ рафтаст. мо ворид мешем бачаҳо дар даруна. ба ҳар ҳол дӯстои азизам, фақат аз шумо як гуфти ҳамун гапҳо, як чи поддержка, дастгирӣ, дуо. кадомит христианем по христиански дуо кунем, кадомит мусулмонем по мусулмонски, кадомит буддистем по буддистски. ҳамин чӣ дуои рӯи дунё аст, фақат наму дуо, поддержава, дастгирии мардум барои мо дар кор аст, то ки бигем ки мо дар майдон бошем. иншолло агар шавад дар бораи терроризм як баромад мекунем. ман бисёр ҳамин терроризмда баромад карданда хиш дорам. мехоҳам хеле як баромад кунем. дигар зинда боша ҳамватанам. подписаться, поделиться-ро фаромӯш накунем. мо дурунда мешем, бо шавагар бо навор мекунем, вазъиятро бинем чӣ гап аст.